The Hakha Times ni nang kut kan in lai than ha tu zan thong krok chimding mi hi August thla ni lai khat zan lei sui malam pali tiang kan thai kho tok thong an rak selai palawa kan unaw Timothy chu August thla ni lai khat jing rangkun khwa a COVID-19 zot nak in mol akan liam tak tia kan thai ama hi palawa peng shepi kong khwa mi asim oxygen zong achan ten in compare kauna in tu jing shepi ta a mol akan liam tak tia pita loilu ni Facebook chamhaya atel warong CDF paya salai byak mun sang ni runglian cheu azom cho nak dola thonga jomwaw nge tu sina apek chang tia kan thai ara lai mi August thla ni kulani khata to ding mi warong CDF paya salai byak mun sang ni runglian cheu azom cho nak dola thonga chu warong CDF pay secretary salai tia sang sina apek chang tia thai asim atulio lai mi Facebook chamhaya anma thong long te alin sa kau chang lai pay thong ve NCE zau lai an engai jon ha warong CDF pay to anak ting chu ani thla August thla ni kulani khat kum thong ni la kum kula kum khat achan chun sui malam hlain hi in zan sui malam pakwat yang amhun Indianapolis Chem Baptist Church ICBC asalai tia kan thai TGM ni NC thong cha thang chu TGM Good Samaritan Award impact tia kan thai The Grace Ministry TGM ni Reverend NC thong cha thang chu razam na chunga se atulio COVID-19 ra dau nak a lunhin in arian twan nak thaipyak nak le upat nak cha a ti in TGM Good Samaritan Award impact tia kan thai TGM kan rian 20 hoi Reverend thongtha thang kan ram cha a fak pi in arian twan mi zau in TGM Good Samaritan Award impact boipani kan mi phun kan ram le valai mi velte cha a mangchin chin kau se tia anma Facebook chamhaya anlangtar Hakha lam ton nak Chintown Dan Restaurants pong dorkhan pali chu pudu thanglen le achungkhar ni July thla cha dorkhan man akan dot na tia kan thai atulio borak le harnak laka zonro anak thinlung he dorkhan man akan dot mi chu kan ilom tok hringran pathian ni thlachwa nak chapching kauna se tia The Hakha Times a anchim Hakha a hin place to thu jong ni se dorkhan ngai tu dang na jong ni dorkhan man dot le man thum deu in tu leo borak a dot nak an lang tar cheu tia kan thai Hakha a COVID-19 zot nak chak mi di lak minung thong ni la somli azomi di lak minung zali la somret la pathum athi mi di lak minung leisari le tamnak amhu than mi di lak minung zathum la somli la pali an sa chang tia kan thai Jun thlani fra in August thlani fra tiang Hakha a COVID-19 zot nak chak mi minung di lak thong ni la somli azomi di lak zali la somret la pathum athi mi minung leisari le damnak amhu than mi minung zathum la somli la pali an sa chang tia HCMF secretary HTPHC team leader Reverend Dr. Stephen Lian Hupling sin in kan thai chak mi di lak minung thong ni la somli positive mu mi di lak minung zali la somret la pathum athi mi di lak minung leisari adam than mi di lak minung zathum la somli la pali mizo zau khandri mi minung zala kulani Hakha se ina minung somret la panga CCC number 3 Basic Education High School a minung kulali tayin se ina minung leithum zau khan leo an si anunnak aliam mi minung leisari pina lungrin in athimi rechi an salau tia kan thai Access to Health and Save the Children ni TC19 ERC sina dola thonga langman theory bom nak ampek na tia kan thai Tantlang COVID-19 Emergency Response Committee TC19 ERCP sina Access to Health ni angai mi tangka in Save the Children ni COVID-19 ra daw nak tinga dola thonga rang lauman theory ambom na tia kan thai Access to Health ni angai mi tangka in Tantlang khwa o ummi Save the Children ni Tantlang COVID-19 zot nak in irunve nak cha a dola thonga langkai theory moto khat phur bak akan hlut
Tentlang zung tu nu van do chin le a 20 hoi anaw le chunga kan ilum tuktia TC19 ERC Secretary Puram Karni achim theory al hutmin ha chu PPE zaruk surgical gown zani surgical cap zani golf examination latex pure zanga facial zani KN95 particulate respirator zani lasomli surgical mask zaruk body bag panga ansi tia kan thai asira kapni Shemle ning changlo in dan tatranga azami Myanmar mi USD noi somnga langbom nak pek atim tia thai asim atulyo Myanmar asira kapronga sise COVID-19 ronga sise harnak atong min ha chu minung hoizon ro anak in America ni US dollar noi somnga ranglo bomnak apek lai tia US ramdang lai minister zungni anthan tirol aidin ding umthutnak tidin nak te bantuk ngai lo ok athalo mi thil bom nak pek an salai pina shamronga sese phungding lo in dan tatronga azamin hale ngandam na konga volunteers in rian atwan min ha jong bom nak pek an salai tia ramdang lai minister zungni chathen an chechi Myanmar ramlong selo in Thailand ramzonga US dollar noi nga bom nak pek an civilai tia US ramdang lai minister zung in chimpon nak no ngai tu ni achim hi bom nak hi minung hoi zon ro nak in bom mi asalai I Thailand le Myanmar ram ni antor mi har nak le COVID-19 ronga longra thain in anzan tar de lai tia achung lai tomwa ngai tu ni achim phone tia BBC news ni alangtar Sakai palek pathum an evet leo atlai tu Deputy Sergeant Maithal in anka I anun nak aliam tia kan thai Akostlani Shra Jause Pangkom Sakain Kwa Palak Sakana Palak Minung Pathum an Evel I Deputy Sergeant Pani Aten Hanak A Ama Tu Maithal Kanak in Anunak Aliam Tia Kanthai Zan Century Chong Tinga Adirmi 9 Lin Tun Le Yan 9 Chu an Evel I Katen Ha Atinak A Du Jet Lamin Joju Atanga Maithal in Anka I Anunak Aliam Hi Asim Yan 9 hi ari I ahoy lekha abuin hon ha chuleo a du te chat thlamin choni avun then ha leo a yan 9 ni maithal in akatia khwami ni anchim ta misma news ni atial rangkun minau na thina konga as isura kapni commentan akai indot in atlak nuwa minau minong panga indot in anjwang I annak aliam ve tia kan thai Akostlani Shra Rangkun Buta Thang Minau Na Thina Konga Asesura Kapni Minau Na Umnak Tia Inchu Anlun Hoi Commentan Maithal in Anka Indot in Atlak Nuwa Minau Minong Pangazong Indot in Anjwang I Annak Aliam Ve Hi Asim Hi Konga Chuka Shongi A Ummi Pakhatni Maithal Thong Athai Le Changka Leng Achwatika Minau Anjwan Leom Han Atlakman Hi Asim Kamintan an kai atlak nuwa minau minung panga chu an itlai I an dilak in an zwang tia amhutu ni achim athimin ha hi kamintan jemen u wayan that ma wei men kuwai zo le mente sa aung na an si I ti ha kaung le ma po cho khan chu an thlai na tia khatit media ni atial tuten da Hakha Times lai ho thong chimnak chu hivia in kan ngol ri lai angai tu azau tu nan di lak chunga kanelom